Kuma muthenya weyoro niro budget ya thirikari cia county irambirio kulukura mbunge ya county ya Meru rakulukire budget ya mwaka yo 2023-2024 Deginya county ya Thaa kanithira ni county muturi ya Meru kinyaboni barekirio kulukia budget yo ntuko yoro na tugaruare budget ya thirikari nene kulukitwe ndene ya mbunge nene aria rwangiro azimio bonekanite kumaruka kiri mbunge unyuma yabo kwithira bakiwa Kenya ni inyilitwe ni mathina maingi ya wite kwa ngarama ya utoro na ikietumbethira bakiumaruka ndene ya mbunge na kuwa Kenya kwanza nike kwenda kuinjilia Kenya kuluki nyuma ya rwaria finance bill ya 2023 kulukwa ntuko yoro rabo wite pati kuona itumikio kukarande na kuthikiria budget yu ikithomwa ntuko yoro kiri mbunge nene tukubarware kiri mubango ya siasa bonde bo tukethia tukio lelia kuma kiri thirikari cia county mwaka thirikari ne kiri budget ile kulukitu ya mwaka yo 2023-2024 tuketha twikarande na MCA wa Thaa na Muchoi nora wari MCA wa Bogeta East Mwiriki Karenga ukethira wikulukwa ni rwari rwende mbere yana tukuthuranirite kiri Nteto cia Ruthemwe. Minister wa Kigena Professor Njuguna Ndung'u kuthoma budget ya mwaka yo 2023-2024 bunge nene. Gavana Kawira ukinya kriseneti utariri utumuri bwa mbeza cia mwaka yo 2021-2022. Kiri mucemano yo mwingi kwariria kwa yanuka sentiment ya kariba kisio kiu kwithira bakiwa bakwenda wondi cio cio nthini nkero sub county choinya. Koti ya kuandikana ya Meru kwithira kirungi kambundi ya wandikani ya Meru itiatumire kanyaka akubu gitonga ura wari abisa warwangi rwa barua kiri onchobi ndani ya county ya Meru. Wani betawa MUTEMBEI Edward monetoa mathithio ni Maureen Kome. Tukiambiria ne den tuko Edward minister wa Kigena ndani ya thirikari nene Professor Njuguna Ndung'u nethirite itariria urambeta cia mwaka yo 2023-2024 iketha citumura ndene ya mwongo yo Kenya. Akiari nethirite itumire mirandi mwanya mwanya rekethire kiamukira mbeca na ranende rutererwa rwangirwa azimio bonekanite kumaruka kiri mbunge nyuma yabo kuwa pati kuona itumiki ya budget ukwithire kithomo kiri Kenya baitariria nyuma ya finance bill kwithire kulukwa ntuko yoro barua bobo kainyilia Kenya bonene na batine itumiki kuona ntubo poita na mbere budget ile kiloketwe ni ya trillion 3.67 and debt carrying capacity. Mr. Speaker, the current limit of the debt as approved in the 2020 by this House is Kenya shillings 10 trillion. Guided by the best practice, the government intends to change the public debt ceiling from a numerical number to a debt anchor in the form of a ratio of public debt to GDP in present value terms. The proposed change to the debt ceiling provides an appropriate guide for optimal level of public debt based on the country's ability to pay. This is the debt carrying capacity that can objectively be assessed, as well as provide directions on information on debt accumulation or reduction from time to time. In order to anchor debt ceiling in a statute, the National Treasury developed a Public Finance Management Amendment Bill 2023, which has been submitted to this august House for enactment. The bill was subjected to public participation in line with the requirements of the Constitution of Kenya on transparency and accountability in public policy formulation. I urge the honorable members to prioritize and consider this bill favorably. Mr. Speaker, Governor wa Meru Kawira Mwangaza na njuri ya wentugu arwarire bakinyete mbere ya Senate ucoke ciuria urudo tumuri bwa mbeca cia mwaka 2020-2021 na ranende
ethirite akinyilu ro utumuri bwa mbeca sibitari na kaguru imwe kwa mwera ni kiutate na watho akiaria gavana one kitewirane ati nende bakethira bakireka kuela mbeca baribari cio woti ndene ya county Meru na utumire mitambo ya kinende kenda kweba ungumania kiri mbeca ucia woti ndene ya county ya Meru. Boniface Mongera aina ripoti. Gavana wa kaunti ya Meru Bikaira Mwangaza na ikinyithire na rombere kamiti ya seneti sipa kwithuresha okebere bya utumiri bwa mbeca bimwaka jwa kithirikari 2019 mwaka jwa kithirikari 2020. Gavana Mwangaza hamwe na njuri weturani batongere twisisi okigina Monica Kathono ibateterere thirikari nthiru hamwe kumukabira Gavana Kirito Murongi. Gavana Mugarona wethire ntukwena arwa asinita sibathire biro byo byo mwanka muthia nkuma na nkatho na cio mushokera Mwangaza na njore no ntuba kuibangane bobwega. For us we've done a lot because out of the over 20 chief officers who were there before, I've managed only to have 7 of them. That means we've reduced the number of chief officers from 20-something to 7. So we've taken a lot of big steps in reducing the wage bill. Na nonto kyoria ite okurugende ke 10 kemwaki ke maranduja makuru ikyo kyongerere. The effect of this pending bills. This is money that is owed to people, young people, women, people from your county, endeavor to raise it from 150 is not very good. 1.2 billion. 1.2 billion. Yes. Then we had to put in place a task force to see the payables and the payables. Yes. And then the 700 were not payable. And then so you made with were payable, and then so far we've paid 150 and balance 550. We are going to form another committee to do a second verification, especially because of the point Honorable Mete has said, because you find out there are no documentation, but the work was done. Hitha kuthirikiria manto Gavana Mwangaza na arikithiria kethwa kiarikithania Nteto ije aria kiamaba muthaithire atigera kuria muntu onthe ore witire ngwendene county ya Meru. And if you don't clear those things properly, it's going to change your image, because these are the small people, youth, women, and others who maybe have supported you. To pay everyone that has completed the job and that the job has been done well. We have no issues or who the contractor belongs to, because the few that we've paid belongs even to the earlier government, not even the second one, the first government. Kwa kagita wakagita nako Bwana Charles Mwenda ura kagita nekano isio kina nene county ya Meru na uria kagita nekathirikari Kirito Murongi ari mwere kithirio kina na budgeti na kwethera wagiro kiri basine nontu wa matakareja mbeca tirabajuka ya kagite nekau ngerekano ya kwe Mwenda na chithire gakonene wenka akire kwerithia kiama nikibetikirite kagulu treni bethero betu 170 jo beshire bethero bakiuthurania o no tashoba kwethero shigikwa kire nchuku ya county. Okay, it was before, it was when you have a copy. How long have you been serving in Meru? Yes, I was there chair as the director of budget. When were even that time, even the year in question. From 2013? Yes. Okay. Yeah. So chair, we were in breach. I agree on that, but subsequently it was agreed we legislate for Kaburu to be independent. Point of order, Chair. Yes, please. Officer, have you listened to what you said? You were in breach. The statement ends there. In law, you can't add anything after that. Yes, I agree for that. So what you were doing was illegal. It was illegal. So leave it there. Bobore unabu bonge Gavana Mwangaza na arikithiri nere kiama akethre shokera na kuinga tokutho tunde tutumira kuyambesha cia mwingi aregura kethre tumira teknology kuthithia Nteto ije. In the next 2 months we will be cashless. All the operations in Weru, that's a big step that we've taken. Concerning the 95 million, was it? Every service will be cashless in Meru. Absolutely, yes. Nke report na Ntoshero TV kumaje karoni bya bunge kenyina nginene kinene kempusho Nairobi mbita Boniface Mongera. Baya Boniface.
Munini wa gavana kaunti ya Meru Mutumantu Edinge wete kweno batubo thirikari kuingia wirane burabe kiria karikire mathiko ya Kaliunga Embe North ya kulikithia okaria dene ya Ntereu akiari mutuma weterera isi yite Meru na bati utira wirane bundi bukuingo akinyilia ati kweno batubo kumenyera mioyo yantu na kulikithia okaria miankene. Muthuri Muriogi aina ripoti. Dua pole sana the deputy governor wa Meru County. Nkuwa pole sana kiri family ire iratere endwa bao nambue it is shameful kana Nteto chia ibo sana. Ujo ni munini wa gavana ndene kaunti ya Meru no Mutumantu Edinge akeja na pole ciawe ni nyuma mpithukiro kumira aranto kabomba batigiborai dabangi kugurarwa akigo ntupopo tebokugwirirwa no ntunte kuona ni atia tugeta ringi mutuati oretwa umete kuthika former MCA wa Nteto Kiongo Mheshimiwa George Kaliunga twetaringe kuira antu from the same constituency tukebera pole thirikari kuua thirikari kathithia thirikari kuina thirikari witia ikwinama. I think Nteto ini batere okinya mwisho na nani nonto mutongira mugongo Dr. William Samorito na jitendene kaunti ya Meru bambira ketake mugatongeni no nturiro kona atongeria ba national government baki ya ndene ya county day in day out ikuona nya kwena good relationship ikuona nya kwena good governance na ikuona nya thirikari yetu na antu ba Meru itwetete boya turenda kuwa kiri his excellency the president no ntuneyite Meru ntuko ya Jumamosi. Karibu sana your excellency amna bubu akimwireja na tukimwira eya kana weyite tumurikanie mantu ya insecurity atire aria turi mutuati kaelo bando insecurity your excellency no sie Meru antobetu iba kuendelea kuura wa Tigania West, Tigania East, Igembe Central na Igembe North antobetu no baukua ito borombo ringi oyaura boku ibirua other parts of this country kiao kana anto barabange bantora iwingi kinya Meru botu ibirua kiao boyokia tuera ikwendekana nkuruki agicokera county assembly ya Meru no ntubo kurukia budget ya Meru akiwa budget iji egetana ne gutethire kimbantu jegiwiti na mbere kambwe ne boya no ntubwa our county assembly ya Meru itongeretwe ni Mr. Speaker bwana Ayub Solomon Budi no tongeria bwa nyumba no ntubwa gukurukia budget ya mama kana ya thirikari yetu ya county ya mbere 2023-2024 itina issues ndibere ni boya no ntubwa kuwata the development agenda ya mama ya kaende na kuendelea kusupport our government nikenda turitira ntubetu ngugi nikenda tumba ku make our people of Meru happy through service delivery na kwa assembly ni boya kirato ni kiu mweto ni yu ruiro kana speed no eu ya kuritira antobetu ngugi na nandi wendi bawe ndiko na county ya Meru kuembere kwa kagundi kore kathithi wanda no ndo county assembly ya Meru ni kurukitie mpese iji kwa tukoromba kinya president your excellency ukija ndene ya Meru government ya mama ni kite milioni manere ya 50 yara wa requested tuike nende nawo kija no tukinya na budget ya national government ni gukurukwa narua nawe weye na ira wa twirire nikenda twambiriria waka that park a Meru a youth beto ba Meru ekuru na akuru bona kanya ka kurita ngugi na kinya kwethira ma engineers yetu antobanjara na kinya vijana baraba kenda kwethira bagikuria talent ciao twethira twina guntu kura tumba kuritira mantu ya yau na tukiromba ndene ya Meru County twethira turi the first county ya ku implement that project ya industrial park. Nkiripotera Weru TV Mr. Muthuri Muriogi. Kirekero kimwingi kuruta maoni yako aya nukwa icio kia sentiment kira kiukari mwanganthi na kiago
akaribaundi betekaniriti nende wondi chionde chieshiko kiushunya chithirikene kandwa chi sub county wora apo west na apo central betekanirie pakiaria MC bantere shushile amon na speaker Ayubu Bundi bawite dibawitikerio ntubo ende speaker Ayubu awa pedra be kuberio ntubo ende biraba kanenkerwa dipo baka yukiende batetikerie kwa wa sub county Imwe tugikare aina ripoti kiumia kithiru nyuma ya kariba Bothogosi West na Bothogosi Central gũciumire na kũrita maugeja wegũrũ ya kũgitana kwa gĩcigo mbunge gĩkĩ arĩa bendekithirie bowandi ciao ciewe sub county na ndĩ na andũ a kĩrĩkaro kĩa mũingĩ ta kĩu kĩrĩ wandi ya Kĩagũ na Mwanganthia gĩkaro kĩrĩa gĩũtongoretio nĩ DCC wa huko Samuel Njũgũna speaker wa mbunge ya Meru Ayubu Bundi na MCs Bantereji arĩa ũkinya mũtũmwo wa mũbunge Kĩrĩma akari na atongeria ba Mwanganthia na Kĩagũ kinyabo bakiuga barenda wandi ciao cia sub county kwa wikionania akari ba Imenti Central barenda sub county Nyanandi Central yongerwe sub county ingi kenda tumba kuona utungata akuwe na mwananchi na kagita go kinya ni kenda twethira twi Kĩagũ kina sub county na Mwanganthia sub county Tougo Mwanganthia baugate sawa na ndane betu batira igwa na nyandi omwe boto akara methe teto atega mantu jau mantu yanja karebwe watu kai kagitwa ntera ugikarema batu chirema Mwanganthia twetho twena yetu inge gitate aja turicharia aramba ucia thano kucianjire kuringirwa randa na naro ne turikaire musumari jo muthejo ringirwe thando kune tuona kiria twarombe ntukwira twari charia ya twina speaker na twina makira twaromba no tuno kianjiririe bikonekero wariku wa Kĩagũtegerwa gĩcigo mbunge kĩa Imenti Central kũringana na ũtarani bwa mwaka jwa ngiri igĩrĩ ikũmi na kenda kĩarĩ na akari ngiri igana rĩmwe rĩa mĩrongo ĩtatũ na bathatũ magana janana ja ikũmi na banana arĩa wandi ya Bothogosi West arĩ na akari ngiri mĩrongo ĩtatũ na banana magana jana ja ikũmi na bathatũ a Bothogosi Central nayo ĩrĩ na akari ngiri mĩrongo ĩtatũ na mũgwanja magana kenda ja mĩrongo ĩtandatũ na batano ala wandi ya Kĩagũ na yeri na akari ngiri mĩrongo ĩtatũ na ũmwe igana rĩmwe rĩa mĩrongo ĩtandatũ na igĩrĩ na wandi ya Mwanganthia arĩ na akari bara ya Kaiburu bara nĩ ngiri mĩrongo ĩrĩ na batandatũ magana jairĩ ja mĩrongo mũgwanja na banana kinya tho twĩba kai nĩ ũtũkwĩrwa lakini ntekwĩtĩkia twĩba kai mutea etwera antu bai baba tuli maira mpempe na rĩa gwataranawa omba kwithwa abarimi undene wegita atia Muthie speaker Ayubu Bundi akiaria na ugite wate kuregana na maugeja karibau akiuga bageta ukubia sub county nya inde akija no gambibo mwanya mono akiuria karibau bakaga sub county nya bae ithatu kana ijire bakajukia akibate kamiage buru bali na Imwe kindi kinaugira agatuongera Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo DCC mimi nasema tunakubaliana hii sub county iwe ine. Bothogosi West sub county, Central sub county, Mwanganthia sub county na Kĩagũ sub county. Maoni ya pili, Bothogosi West sub county, Central, Bothogosi Central, West sub county, Central sub county, Mwanganthia na Kĩagũ sub county. Chiethero irithatu. Ni aijire Bothogosi West na East. Bwana Yesu asifiwe. Tweta twaerwa inya tuyukie. Mea tutigitira aja imakani rongo. Imauntu kugitatia. Tukwejana. Kethe atwigitira tugitira inya na tukoma tukiandisi si andika twetikania ninya na tukoma twetangasa ningana. Togwa ninya tugatangasira aja. Togwa nire tugatangasira aja. Kwa tukuga atiri DCC. Chieta chiuma inya. Bwana Yesu asifi. Chiuma ithatu Bwana Yesu asifi. Na chiuma ijire Bwana Yesu afanye nini? Endekeja kuma gĩcigo mbunge kĩa Imenti Central nkĩripotera Nteto cia Weru rĩakwa rĩtwa nĩ Mũtungi Kare.
Koti ya kuolelia andiko ya Meru niritite wa muribo kurunge kambundi ya wandikani ya kaunti ya Meru itatumire kanya kora ware abisa waranguro nchobi ndene ya kaunti ya Meru itonga kubu mwanka ya mbere urithikirwe na kuitwa akiruta wa muribo Janji Onesimus Ndambothi wete bakarita mwerekera muthia yomwerio ira ni tariki 30 cha mwerio yetandatu muthuri murioki katumenyethia nkuluki Muthujio naru mugambithania Justice Onesimus Makau na kinyite koti ya Meru aumite kiri koti ya Nyiri nikenda kuthikira igambara Cyrus Gitonga Kubu urabutura ngugi kumakiri mbundi ya Nsobi ni thirikari ya kaunti ya Meru nikira gikwirikana ati atana kithomo gya kung'ana gya kwithwa karite giti kya mwejanyi license munene represent mteja wakwa Thaa Cyrus Gitonga Kubu uraengirwe county government ya Meru county government Meru ate uretu kinya kiuru inyauru on account that INAS diploma certificate kuma kichukuru wa Kenya Institute of Professional Studies iraba way fake batamwere ta natural justice batamwere nyakanya ka kuthikirwa ka mu subject ke disciplinary processes kana nyo mwasho cause letter respond ke show cause letter ogretu ko ya na baraba munenkera ingwene na bamwira you are dismissed forthwith kwa hivyo ananande mugambithano ucio Onesimus Makau aritite watho na kuga kanya karia akubu ari nako ta mwejanyi license munene ya mbundi ya Nsobi katibu iri gutumirwa mwankare gambariri kagitwa ni koti iji kethera bena umbani bakuthikire gambariri is one of our students kukoti kwa na order your preserve position yake mwanka ruling ebwethwe utekira muntu utekwa advertise uteko the anything on to intention yari murita quickly and then they put their crowns inside. So as I said again, Kenya is not a game in the jungle for all to play. Utena sheria Kenya in the sheria na lazima sheria itumike, especially sheria ile ni constitution cha rule of natural justice lazima uthikira muntu mbere mu condemn aigambariri nandi ndirigiri kugito ntariki 30 cha mweri juju ujo ni kuringana wakiri wa Kubu no Marias Maranya. Ruling is 30th next week, but one I think in 2 weeks time, 30th June 20 this year. Kuringana Maranya agwita Kubu ataga kanya kagutetera gitumia kyo kinya kotini kitheba mwere kanya kakithambodi na karire deliberate manto ya kuria bakeria is kana ICLS that atare Kenya Institute atatonya Kenya Institute of Professional Studies na ata submit baro yonde ka certificate yonde diploma kuma Kenya Institute of Professional Studies na baro chiache chikurire etere chirintax na dia challenge na nyoda chikuru bakura kiripotera URETERI bitamuthuri murioki Waya muthuri ni kumakire kanya kauno tukona kanya kambere ka kunoka ende weta kuraya nchokerete na Nteto nkuluki Kambuni eria ya Meru Dairy ni okugwata ogeni go murimi kiri monania ja urimi na ndithia sheria jaraja kethora jarekiani nege showground gitoro kiatho kira gitiritwo kuma njuma na gwikwa Jumamosi tariki 17 mweri jojo ikwambiria thaa 1 cia rukiri kiatho giketha giki ntuku ya Jumamosi na irio mugeni wetu heshima Kenya His Excellency William Samoei Ruto tutindanwe na aria showground kwaria nteto cia ng'ombe ndeiro ria mbere ndene historia ya Kenya kuona president ejite Meru kwaria na arimi ba ng'ombe kuma ria twambiririe union 1967 na kuma ria twambiririe pakeria 1982 utiro tomba kuona kanya tagaka murimi ija wone na uthome manto mwanya ja kuongereria riaku na ucionere ng'ombe gwiteria kilo 50 na izire kuma bogeta ukono njira sheke nande shegweka silage yeku kuthondeka irebe ng'ombe twetumira otea na njira sheke nande na kinya witano omenyeri boto jao ng'ombe icio thikira iria ya ciunde ukarithia ng'ombe kuma kilo 40 na 50 na kinya above ndikenda tomba gwita na mbere bwega kiatho Jumamosi tariki 17 mweri jo ukethura na inyama ndagitari bakuma Meru General baraba kaeja na motungata ja ugima bwa mwiri utheri mugeni wa giteo akethura ri rais wa Kenya His Excellency William Samoei Ruto erikana ni Jumamosi tariki 17 mweri jojo na tenjuma jaura kurare ya umbere gwinthe ne bogwati ugeni I'm confident that I'm going to get through this and I'm going to find my perfect match. Do I fall in love easily? Yes. Kijana mtanashati. Rangi imeweza, imepasha. Iko pale hali yake ama vipi? Drip iko on point, vibes on vibes. Basic energy cannot be for me. By the way, wanaume wote ucheat. Sasa at least cheat na heshima.
Lisha Milk ni iria rietu kuma Meru rithondeketwo ni ataramu ba kuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria rietu ra Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira njeku chai bugakenera bure amwe na muno riri na rigu injaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ra gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ra Lisha Milk igo mwanya. Gura iria ra Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Yetu sako iri na nkuma injaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni ra turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma injaga ni ati utitwa garanta, utitwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongira branch yetu irere akwi nagwe kana waraniri na tugukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Dating show kali ya Hello Mr. Right imerudi hewani. Season 3 ndio moto zaidi. Will you please marry me? Warembo 16, bachelor mmoja. Sina pesa lakini niko na sura. Maceleb kibao, relationship expert Gertrude Mungai na celebrity host Dr. Ofweneke na Diana Bahati. Hello Mr. Right season 3 kuanzia saa 2 May 6 kwa Rembo TV. Lipia subscription yako ya Aerial Classic bouquet ya 999 bob ama Dish Smart bouquet ya 1059 bob upate entertainment kuruka. Download Star Times on ucheki Hello Mr. Right na vipindi zingine nyingi on the go. Star Times, furahia maisha kidigitali. Bwana tupeta nambere kurumira Nteto chia Weru the mutwicokere kundi kimwe kireke watambaru minister bore mithikali nturi bawete minister ona kurita ngwibo ya bakiringanirie nende untubona kiomanoke kawa kira kia bwithikite ndeni ya county Meru weekend ndiru na kinya kweyo ani munini wa rais Rigathi Gachagua kulukine bayo kiti kanya kako watu weni rais William Ruto ntuko Jumamosi arakwiriro kweya kia thaunekeria kia nine kegitoro parabo kuona agita gikundi kia maono makuu ni nthaka iria cionthe ciendene ya bonda na matatu sector ni gikundi twambiririe 2013 na twithatu na ngwataniro ya kung'ana na rua to ya gucokia nkatho ni untu bwanene betu mono kinya tucokerie president wetu Ruto ni untu bwa gututhurira ka gutu appointira CS wetu bwana mithikali nturi niro tumwira ni bwega bwana president na karibu Meru ituje nwejite sareo auke we karibu Meru na wigwo karetwe mono na kire antu barabo kwenda mono itochokia nkatho kwigwa president wetu ne endete Meru muno nonto itokwigwa ne ejete jaro Saturday na itokuga karibu sana na CS wetu ogoe monjeshi uriote urairua ne Meru itokona ngogeirio gwita mdene Meru nonto no kara rionde oirikana Meru muno itokuromba ukare na nkoro ebu ekurikana Meru na Kenya bonde bari amwe twambiririe na CS wetu mithikari nturi araombiri kwija kurugura show yetu agriculture neja twariria mantu amingi na kwetha kuna so many promises mantu jakatethia antu betu ba Meru kintu kebirikira kirakarikire within the same time ikwetha tu state Gachagua eja tumba kwariria mantu ja murimi okawa kawa ituje our black gold apart from mira antu baga itindera tuguru na tutwina kawa kara twitha twirima kwetukwandikura Gachagua ibwega muno kwejine Meru kairi kwariria mantu kawa getu kintu kia bithatu kira gikarikite Meru kintu kia bata the virtue of fact that Thaa twetete gukaribisha president Ruto ejete municipality au specifically show ground nonto bwari mibang'ombe ankuibwa ya muno nonto bwa CS wetu nonto bwa kurikana inya timu yetu ene ono rikana anominate ndene gikundi ke Murungu akutharime na uori na itukuromba ira itukona wina ngwe njomo muno
katukurombera murungu ni kenda manto yayo ri miyonde yerekanira tukuibwega no ntu tukwoni burare iturare deputy president wetu Gachagua hariria manto ya kawa yori mibweto ndene Meru County nkuwa inko teke nyanto beto be banyambene tukalika no ntu bwa mira. Murungamiri wa wondi ya Magumoni Alex Mugendi nerite akaribo bondi ubo yike ngavana wa Muthomi Njuki kenda batungatira ora kubatere Mugendi akiaria gwite wati kuona kwina thina yukitu ari wonda admin ari ushindwe te KMCA akimenere baraba kwenda kwangaratania uritingwe ndene ya wondi eu. Hiyo mko nayo kwa mipango alishaniambia. Muchemanioni wa wakira mwanka wa kiama gya kugaiga muthitho kia arimi bairia gya kiracha aramurugamiri wa wadi ya Magumoni Alex Mugendi ura aijikene monota wa Festo atheterete itagaria rya gavana Muthomi Njuki ria kumwandika wira ya kurugamira wadi enu nyuma ya guchindwa kithurano ni gikuruku gitini kira arwagira kia MCA wa wadi wainu. Mugendi ariuga kwandikwa wake wagichacha ende ikenda arutira akariba wadi enu wira. Iwa na gitikira anengera wikira letire thina. Nigupika ntibati gutumwa Magumoni. Nigupika ntibati gutumwa Magumoni. Yunti chini mendandie ko nantena thina na kuthie mugwe. Itikabari mwira kau. Ntubulanka rutawira mugwe muyo kama keguchaga. Ariuga amwe na kwigwa arugamirite wadi enu atire na bataya gukoria MCA wa wadi enu no abanini kire uruti wira bwake. Ni na menyire ni kana shindwa gete nimbe uri ashindire esima gete atia arutire antuwira. Ndi muobe nabe na ntithina na muntu kana ugire gankire ndikwenda gutuika raira nikenda uri athurirwa getatia Nkruki na theterete gavana Muthomi Njuki akimenagiria MCA baraba egitio bakimeneria uruti wira bwake. Kira kwenda turombera tongoria ni ana mama ange maimbali no ingine makina wira wendelee kurutwa. Si sawa? Tuna MCA umwe dharakani 24. Ni sawa? Tuna MCA 24 mana ni mama kunengena. Simenda mumbere atire. Ni mana mena thina kana ni mama 20 mena ngoma. Mama 20 ni makuga wira no kurutwa wega. Ani madi makabemberesha ngavana makamwira ngavana wako gwekala kwathie gwekala mama kurutawira ni mama 20 mena thinae kana ni mama mana magucengana tuna mama na Ariuga Njuki na rutite wira inene nterino ira igutima akabatara kwegwa gitijo na akari amwe na atongoria. Lani cia chuka tauni onde kana no ekirire ngavana Njuki sema lani ya chuka kuthie kibumbu no ekirire ngavana Njuki ya ketano MP lani ya kuma njenuru kutanjira ni nwekira Muthomi Njuki lani ya kuma bara mesako kuthie na nyuma kuthie wa county commissioner kuthie kinya kwa polisi nwekirite. Timothy Mwangi uranwe mukaririete wa kiama giki kia arimi na watirite Nteto ino akiuga ati kinyabota arimi ibatethekete anene kumani na thirikari ya Njuki mono nyuma yake kubakira obichichembia amwe na kubongera mashini yenge ya kugaigairia. Ambia ngavana tumeshukuru tuko pamoja naye na tumwambie tunangoja sasa ase aruthe commissioning of Kerasha Dairy Farmers Cooperative Society new premises. Enkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gashima. Akadiba dharaka buwite budget ile dhomi ntukuya ruare ni batiro bole jano ridhore dhaga no tira ne bakona no kaparapara kamwa kala mintereu pakiari ankuluki buwite thirikari ne batere ko lele uri bwandengo lekinyo banire muri oyo BC kenda na bobe tambere na mathomo Paul Wakabithe aina ribotie. Ore muthenya ura budget ya mwanko wa 2023 na mwanko wa 2024 ikuthomagwa indi akariba tharaka ibaugite uyu mwanka kigina gikino akiombire kubaguna bateri kuraithiria kithomo tanagwetu no ntuingire mbere atureta antu banyuma lakini ngai nathiete tuchubagira kwa uende bakaraithiria tharaka no ntuikagita komo mono mantoni makithomo twatethekana nike ingo kinya mbaca ino tukwegwa ikongeagirwa no kaya mu bantu tupeyo 305 tukongaongerwa twatetheka onde tugananwa kuringana kia turima ndengu icio tuthomithane nacio na miere na nthoroko waigua bakau bakuthikirwa na mayani na tachuo tutabateri kuthikirwa kinya tu tubateri kuthikirwa kinyite
nkuona takathirikari na matumeni maku buraithiria budget ya kithomo bura karakarangi budget eno kango la turaithiria muno turenda turaithiria muno mantu ma maguta itwinyerekire muno ndu maguta ndu maguti mo everything kintu kiondo kethro kionekana Kenya kana kintu kiondo kethro kiendwa Kenya maguta means of transport nio ikudetermine muno. Nteto iriwetwe mbaru iwaziri Muthini Karangi. Munde irio budget ya mbere ya Kenya Kwanza government. Thirikari ya Kenya Kwanza imunde irio budget ya mbere kutho. Batura gutwira twethira budget ya Uhuru, anga twethira budget ya Azimio, anga twethira budget ya BBI, turetegiritie. Ende kagita gaka. Sawa tu inana betu. Lakini turenda wana mirigo yenda makwenda na nkondi na agago barabara na kwenda mayumita meomponi yikora rami ewatana na erengi kenda tuona wa matunda mathirikari ya Kenya Kwanza batweria badito kurukia finance bill bakurukia finance bill bauga tuinyikirete munyo mwarwa tukase mucibi bakurukiria goro afadhali tutikwenda tu ya kwirwa turiga eroni angaitukinyira thirikari lakini tutikuona tofauti yare atu thirikari ni na rato tia thirikari kaikagita kathara kanithi na isitoshe mbeca cia county wau batengete wau ciekero 3.5 billion ki budget yenu ibendere gucitenge kama mapema kenda mbasare chingia kenda maendeleo makinya mashinani mapema na kiribe ya Ndengu Karangi na tariretie data Ndengu kuma shilingi 30 nkwenda kubwera Ndengu era tuije Ndengu ya muthomi njoke era ibati kuma shilingi 100 wetia okakwetha kwe Ndengu ya shilingi 30 itutitoretwo tugure yo titukendia thoko na ara atunga lakini utikaye utubingiricania wira cietu turi mwanto wetu okakwetha tona Ndengu ngukurifa ara matakiri kwa bakangari ntachabare uthi wonerwe Ndengu na ochoke gume aguthi gatunga uthi marimati wone tayari broker begura Ndengu na shilingi 8 imbi nonto okweneria thirikari itwendamiria 8 nyene kugura broker thirikari utuki 70 kugura kawe mutume baretio ukiri kigomano ya kwayana basari wadini ya nkondi thirikari kaunti ya Thaa Nithi muthenya gwemthe hivyo hata hii ya basari tunasema ile kidogo gavana wetu anapata na boko egwa wega mono na mbesa itekweja accountant ko ino kaigucererwa like na waziri no abwire twena mieri ere tutionete mbesa cia county kauka nini kaumite no nyaka ukengia garotata gavana muthomi njoke mwega we au gavana ya bwakurukia 19 milioni jukia nicho twana tulisukuru kako impongeri thuku antu betu be kiripotera Weru TV kumantere cia Tharaka bitu wa Paul Gwakabithe. Abisa munene murungamiri ariti ngwendene ya county ya Meru James Mutia na shumirite na kumeneria bara baku askari bara bekiro kubangani wendene ya tauni ya Mutindo batekurute ngora kubatere Mutia ariwa mabisa bandi baretete mutaratara ndene ya tauni yu ore kwethirite kwina mathata ya kudishoko oti na kuringu kubainiero ni askari ba kiriwa mitheka aina Nteto nkuluki. Iri imwe njira ciotira kwina mitaratara kiri ukamati na weti taunine Mutindwa gavana Kawira Mwangaza na thurire kosi kia county kiotetheria polisi ba trafiki kwerekania mantu amuna bongwe mabisa bane thirite kireta minuno kuma kibamwe bakari na mandereba endo kuringana na abisa munene wa utungata bwa mwingi James Mutia na manager town ya Meru gitobunka na Thaa batichoka nyuma mwankarira barabara cia Meru ikagira buru matatu na bwiba menye mendene Meru tutitiga kuringana fine kethero ukaju kiabiria noge kabiria ari otionetwe para bainge ba kuringa tume para mtu akweja akarungama barabara ene gatigati wa cause obstruction wetetana ngari gokaronga mabarabara ni ategate unge ukajukiria antu na agote kujukiriwa ba gwatoke kulainisha kwethwa kwina onda ni okuwa gatumaka lakini gweta gwipungwaga na antu bagweta bakimenya area Ameru bakimenya area kuthingata sheria uri kwendakana finance act is very clear ugethe abuno wetikia finance act ikunwa tuna small court nya kama na rete small court claim wana court kidogo mbota mpwe mantu agethi atia baba litangwe na sheria timu yoko na itani manto finance act
neita ni manto a constitution wana memo obwira neita ni manto a Meru county anyumwera county government act so babe na sheria chionde lakini akora muntu une sheria onto go bakora tutura na tuture kwithia gutena onda utina onda yana mpoi na antu bagiwira chua kana kabui muno ginya kakeye getha gena murimo lakini tu ndata kana muno ko manto to kwenda ya mea lazima kwithia kuna sacrifice na sacrifice imwe tutetikiria muntu mothi woka inga njira mwachare muno kinya cibitari ainge njira njanjo itakuita yamba muntu umeta kuraya ya kuthikiria yamba lakini ari muno kinya court omba kuitore yamba riu ainge barabara daktari batu kinya cibitari ateria mwamo chia kwa mwana ari muno kinya cibitari yo ndo tukabwithia tago ri muntu mpo baraisi reto kuwa tukata tuna CCTV camera tukata tuna njira nyingi cha kuola kithina antu akubwithia vandalism onto taweka kita watimiki kurirwe utemea kwa muntu ra ukureta ateyo atua society iria bwana ndo anto bengi ba lakini kwenda kwenda percentage nkai ile ate sawa kule sema kwenda kwenda njira ya enforce kana wekira discipline kuringana nabo kwina mibango engi kithombe kwagirithia utungata boweti no kamati muchiene o Meru ibweka ngavana nonto bakwenda kwethia mutindo wa smart city na kwenda kuretira twitaga traffic lights na ataramu barumire Nairobi batwira mantu jonde ja Thaa yu tutita twina askari kurunga ara makutano na ajo juangi riverand na gitimbine ati kajaro kuona ila it's land green itokuga inya mutindo ajura twikira cameras CCTV nonto bwa these criminal activities magas eta ugwan we vandalizer wa signage ya barabara umenye yu akila bareti egitara kwamukira mabitsa 10 ba traffic ba county baraba ithirite by mauritanine kwa kaita nende ndene chukuri oritani bo polisi ba AP Kilimanjaro mairai wandine kiochotigania central betha bena skills kana betha bena utaalamu wabu kwendekana ukare town chietu and apart from ukare town akweleza muno manta kuthia jam town kinya bengi ba train rwari ikwetha bena mpui cha kumatuka kwena mutino na bakombo tethia antu bara kuinjire moyo tethia antu betu ya kwena mutino antu batakwe na bombo tethia bakombo tethia ibetani mantu a first aid ibetani mantu nya tethia antu bo bana thinu chionde kenda Meru county na muno town chetu chombo kara buboya yo imwanjiririo tukwanjia na training batu anje nabo tuna bangi twenda to training ringi to training ata chionde chidire chinantu bako manage town chetu kenda bakamata makuja ujonde baraitana wajo makuja tatu ja muhimu sana the Constitution of Kenya sheria County Government Act ne yukurengi baratumire muno baratumaira kenda bamenya mawatho bakomba ku arrest ate muntu ene kosa nora bamuikia kotini kwina Finance Act iratutumaira na kwina nyanema muntu akethenya akite nyomba atena barwiri kwendekana antu baba antethagia mutindwa ikieto minkuga antu baba inni the greatest beneficiary nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa mithika. Rais wa Kenya William Ruto ari nthigurune ya Switzerland na ararithiti kwairithia rera ria ritingwe kenda kumbithio tungata buthira bwita na mbere bubo ya Ruto orore ndiongene antu kwishile nthigurune owete kioto karitingwe kiringithia barabandiki na bara patena ngwe. The ILO system is worker-oriented in that it primarily represents workers' interests. Yet, labor rights are affected by both employment and unemployment. It should concern us very deeply that unemployment rates in Africa are some of the world's highest, with many countries reporting between a quarter and a third of their populations not engaged in secure, productive employment. As we speak about matters pertaining to work, we must also speak about the millions of jobless people whose voices cannot be heard at a conference like this. The aspirations of the unemployed matter and should be seen to matter, especially for ILO. Social justice for all makes it imperative to expand the social dialogue from the tripartite model, I suggest, to a four-sided forum of workers, the unemployed, employers,
and government. Governments, employers, and workers must be equally concerned about the unemployment crisis and committed to finding sustainable solutions to it in order to bring the majority of the world's population into the ILO's traditional constituency. Majority of the world's unemployed people live in the global south, and especially in the continent that I come from. On average, Africa invests 30% of its annual budgets, or $150 billion, on educating and training of its youth and workforce. Only 30% of them join the workforce, and all the way to 70% stay unemployed. What a waste. This perennial waste of human capital and productive opportunity must squarely form part of the most urgent concerns of workers, employers, as well as governments. Traditionally, it has always been a concern of the unemployed and government. I believe we will score serious breakthroughs when we incorporate unemployment and the unemployed into the social dialogue, and therefore suggest that for social justice to become a reality and for this World of Work Summit to live up to its description, we must expand the scope of social dialogue to bring these millions of jobless people to work. Thirikari ni uritu kwithira nende kiyukia yuthi no bwatila kenda ukiri matura karibodi dorera nebo wiritwe ni ture muyuthi omura rwimbo rwa Weru ringite mitandao na kuyukuna obisi ya mubunge wo no tuika mutongere wa yuthi ndene esio kya bure. Anto baba ithi muno thokone aruire bure no betite na mbere komereria nchobishe ibango no yandegi watho mature na yabura thirikari cio metia buo bakiuria kuinyulwa buruni ontuka yangaratanitie buru mugongo. Anto ya madawa ya woto ya kulebia na nchobi ndiye na igumira ito mwachimiwa na chiomero no na thirikari we bachiomie batoe baberio ndene kinyaruja dia nyanto beto bakambiria gukaraboega baraba ingi batonyete ki miandarati wategere nya lifespan yao ni ku reduce like ke youth jaba nje kwanu je baraba ingi batekinya miaka 45 ukigwa sijui mtu akogwa to ithene mauri no ntobwa bonikotin alcohol ndirati undari mtu mwa mindarati nindi tete ngogi for so long na inde ije wojo no mwa mindarati mantu yajo ora igwa no te mtu ga witikia mono undi obonda bonda wetoira muntu ngukamate ora mindarati era kinyete tekere irorera ko rirwete kyanjai so ile ntukiomba confuse akiri eku talent eku etiombe kombekana in the public na kiribu na moro tuwa kuatila nthukiye mbithi iria shukumeithie nchobi ne yiburu na inya muno ubunge wa bure mbugambire ndekiri na kainya kawe no muyiki munene wa Vincent Mukali uria imwinu munene wa rwimbo rwa Kimeru rwa tete na mbere otamba mitandao ne Bruno mwethi ya mui wana baba ithi ntere mwanya izgo ne bunge okiu uramunda tira isi nduko endia iya yeto adia oya mukatira isi nduko enga iya yeto adia ande ambase ndo yuthi na ingo chogeria mheshimiwa wetu mugambire ndigiri nkatho no ndo kwithira mheshimiwa otegerete nthuki mbithi achoka akethira no tegera talent nini kwa tuika na kuumba kutoka na isi twinthe tumba kithithia kintu kina maana kabisa oni aya ndithai irombo runde na ruro tumambo na nyambe sainda ewa kama ikikande na kona rendira ndinio na kinyabi kibigira ndinio mheshimiwa ambethira ngenyunya abangi ndikithima ngigeragia kuina baka uibangi nywite ende mheshimiwa promote angurira ka radio angurira ka bigibigi na joka anditira rwimbo ruru kuwa kwebuoku kuwa na bubu burabukura buruku atilo na tongore bangi mature na burune kenda kuatila nthukiye mbethe buruku makirimbo gita turiuga ke aishimiwa bangi nyaur va the country va follow up the steps of the mheshimiwa rendikiri bokire vijana bionde na talent chionde teacher wembo wake
lakini inya ira ingi antu berano to talent in different ko na kugea mubira, so we promote youth in different ways. Atongeria bange to MCA like ntuo kinenji ntuo ito alina Kalembe gavana like mama ajo kebia kwa bibia talent no to jabatu to kura ki mwana ajo ito kona na baraba tushiere nombe batedia talent baka join kinya mheshimiwa kawire tita konto bakomba kwenta tini antu akona ndaka kwerisha liro rarera. Nkiripotera Weru TV kumaruire bore mbeta wa Kelvin Kimathi. Tharakanithi batongeretwo ni Genshon Tolaini uranende numwa wa barabara yere mau awete thirikari ya county ya Tharakanithi ni bawatire kuweta barabara ichelekana nkuluki kenda kuthirikie no marieto akie barabara wiriro ciathi ndene ya thikuru ya Kenya bakiaria buite barabara ya keria magutuni weta kathwana yewe dietware ya General Mugera nayo marima kathwana yetwe General Johnston nayo chuka kano weta Kareni hithire yetwa ya General Muge. Martin Mwambi aina ripoti Aishaimba dine mogwe twande mau inu nyembo cia miuma ya kuruba mau kuma mbare cia mwangalimo wandia muthambe kirige chigombunge kia mara bakinga mwanka bakiuragia ngavana wa kaunti ya Tharakanithi Muthomi Njuki kubanenkera na kwandika barabara ithatu ndeni ya kaunti ya Tharakanithi marietwa matongoria bao ba mau baraba kwirire ndwani kwa manjenero bara baombile kuruta mushongo Tharakanithi County yani Kenya nuntu ana beto banjara jeto bakaro ma history ngabano wetu twakuthaitha na wendo munene kenda ciarwa na njiarwa ira igaca ikaririkanaga antu mara marwirire wiathio wa Kenya. Mukuru Gerisho Mtwaraini Kaburi uranwe mukariri igite wa kuruba baba mau ndeni ya kaunti ya Tharakanithi augite barienda barabara ya kuma chuka kano mwanka kathwana gwitwa General Muge barabara ya kuma Muthambe kuthikathwana gwitwa General Johnston na barabara ya keria magutuni kuthikathwana kwandikwa General Sari Mugera bakiugaga ikenda nchiarwa ire ikaja kagita karaja chikaomba kwithirwa ikibaririkana chuka General Muge tuchoke tweje mithero kugwetwa Muthambe Johnston erwa emanite Muthambe tuchoke turi nambo mujare kagwa na ale bwana ngabana Salimu Mugera emane kadwana ngoro jetu ikagwerwa muno isore twigiromwa ni mejokiata gintu tu nondo murenywa kurere kuringira na wendo nole matironi wao bate kwaga bao kwera muno kagita kao gagakinya barombete ngavana Muthomi Njuki ko bathikageria na nkinya kubegwa bakiuga kaba bari tayari kurutithania wira na thirikari tuteringa siasa nonirare gutonya nitukwegwa kulinenge guku tutikumakaneu nonto nabono antu tati na twenda muno ngavana ututhikagiririe rira tukureta mateta metu kuruweo nontu no munene wetu na ni twakuthurire twendete wane tuthikagiririe mauntu metu mau akirikiria baugite akurukana kiama gike kia mau ikiagarukire nontu kiri no tongoria boyeru menda gukwira tiri ngavana tafadhali itikira kutambua mau ino itongoretio ni muntu araini Kaburi mbere twatongoretio ni antu mangi lakini twathuranire bwana ngavana na twagia na chairman ungi wa county tiga uria wari kumbere. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mwambi. Koti ya Embu niombete kuthiria maamba manele ukulukira nende rwadirwa ronoketie milioni ya naremura 59 mbesire ciita koti ukithira mamba ya ita kotini kuluki kotini thiritete therie mici kathomba kwithira kiwatanira itikumakania mpumi cia mamba ya rita maniko mushiri aina Nteto nkuluki
Igoti ria Embu nirivotete kuvonokia muigano wa ciringi milioni 158 kumana na kuthikirirwa na gutwiwa kwa masira thiini wa igoti ria kwigusana kuma riria riambirirwe mwaka wa 2019. Wa uguo makiria masira 200 ni mathikiriritwe na njira ino mwaka uyu mutheri, na uguo kunyivanyivia murigo wa masira maria marathie mbere ya njanji ngurani. Alone we have resolved over 200 matters, and the total amount that we have saved is 158,123,584 shillings. That is, we are looking at the economic factor and the economic benefits of resolving these disputes in a faster and flexible manner through court annexed mediation. Goko igoti riri ria Embu rikivaragiria muthenya wa kuthomithia andu iguru ria magoti ma kwigusana, kuona andu engi matiese iguru riario, wa vamwe na andu engi gutura witikio na igoti riri. We shall be sensitizing members of the public about our operations in court, and more so about the court annexed mediation. That's there because one of the activities we have lined up tomorrow is a one-on-one engagement with the members of the community. Na varia aria marathiria masira mao na njira ino maragwata umithio na njira nene ta uria turereithua. Vata wegoti riri ni ati rititumagira mbeca nyingi, ni ritumagira mathaa manini, na gutire mundu wiragwa rive aria maratumirwa kumatethereria kuthiria cira woyo. Ngwataniro kari gati ka micie ni ikoragwa ciavonokua ni tondu motivatanagia ni tondu etwiro riria mwatua ni nyuene mutusaga, na kwoguo muonde mukoragwa muri eganiru ni etwiro riria mwaria. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Auno tukinya muthia yonto chetungucokere nkatho no tuboko thwatanite na uni tuwatene utiroro ngoro studio kiri mubango yo harwe cia sauni beto Mutembei Edwan unaitwa Mathithi Okari Morin Kome.